الرحمن الرحيم ففهمنا سليمان وكلنا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال وسبينا وآتينا كل فاعلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب El Fardo Badia ya Sistiwa Allahu Lawa Kabisa Mtulani Mahama kabisa Faisal Baduro Ate hors de la surface de réparation en tout cas Edifai ya Isa Kujakudari Iremma kabisa ma Edifai toujours Isa wahe kwa sabari Benjalud Edifai ya Shagama Hainika Benjalud Shagama Isa Dramani au corner Bachirou Opira qui monte il favori. Oh quel geste magnifique, mais récupération rapide de la défense. Benjalud pour Kanton pour... Oh toujours Kanton. La pour la collectivité. Viramone comment Selemani. Oh la motivation. Opira. Gramole Komor. Vamos fazer uma Mahuru. Corre saya. Corre. Canto. Ile mama. Vendo Narkohamba automatisme avec equipe wazoya hora alinifu sidai tena pour Yusufu Shangama. Ile maisha itama. Ama Maël quelques moments qui cherche ses partenaires au devant. Toujours le combat en attaque. El Fadou. Toujours la défense est solide. Récupère. Le pied magique. Vous les y va. Jonathan. Derrière Ben El Fadou. Canton. Gramole comment toujours. En attaque, les verts en attaque. Maëlé Issouf, le dribbleur. Maëlé, au centre à Mahuru. Edifai, Yaburundi. Amsaha Emananya, Nambardar, Wahe Burundi, Urdi, Urengwa. Benjalud, Arebe, Amahu, Anama Benade, Edifai. El Fadou, Jonathan. Toujours. Les Burundis Uchiro à mon côté. Les Burundis en attaque. Centre contré. Ama récupéré. Usaidia sana waziru mhimile meti hatimu kana miongoni mwa zemeta sana haku pira kwa Jonathan wahe ba kisha son soutien Seleman kisha convoqué dans la seconde passe tire Jonathan le défend le garde et Hakim Bakabati faute Jonathan garde but Namungo FC haweme kabisa agoli hata kwa hata Kwa kweli
سلام Abarundi wakati yangu ilifaita hata Komori wahimile wanasema mjitole hama dawan akaba mle waibu ndio manager wa NC ya Burundi Njanziani normal Bakalabil Bakalabil ni Njanziani mwana madijer na huno mpira ngoro mshampiona Faransa Yusufu Mshangama especialista Yusufu Mshangama Yusuf kama ngombe nane Yusuf Mshangama haisata le gol na hudu Burundi kwa Jalalaba Seleman timu hawazi maarima bia dukana a 2014 wakati ka Turki Salim ile na Ukraine proje hilo haunome Seleman atakata kutrai haunika Berlin benarejeza Yusuf Mshangama debuteur haurejeza mpira kama Orje Seleman no kushinda walipwe Ruharuma na shamba wa Benbana Burundi Benbana ajitaha Benbana ikawa wala kata Seleman Selemani amplodi ulazio correrse na mwanamati Seleman Ayrema amma hu ye gol gardien de but wa Burundi hawrenge hemi hono yomili. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.